صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يوم عثمان علي Abu Bakar sahabat Nabi, Tuhan Fatimah binti Rasuli. Ya Rasulullah janjungan kami, ya Maulana ya Habibi, nepreng kamu bauletiti menyuhan nepreng ya Rasulullah. Ura akhirah syafa'at Nabi sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ya Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar sahabat Nabi, Tuhan Fatimah binti Rasuli. Ya Rasulullah janjungan kami. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa yubarik alaihi wa ala alihi. Salawat paling ampuh untuk menyenyakkan, menidurkan si buah hati. Semoga bermanfaat.